Ovoga laganja je dosta. Košta Zovi nekoga neka dođe. Mi vas plaćamo. Mene vi ne plaćate. Pustite me da odradim svoj posao. A ko te plaća? Gospođo. Ko te plaća? Snimaj ovo. Neka snima. Snimaj ovo. Košta perka jedna, kurvetina jedna. Snimaj ovo. Reći ćete to policiji. Zovi policiju. Upravo tako, Nebojša, ja se javljam sa platoa ispred Skupštine. Do maločas su okupljeni bili formirali takozvani živi lanac, kako su i najavili, kako su opet najavili, simbolično opkolili institucije. Sada su se okupili kako bi čuli, ne znam da li me dobro čujete, okupili su se kako bi čuli dalje govore ovdje ispred spomenika kralja Nikole. Organizatori večeras ponavljaju svoje zahtjevi isti iz kraja septembra, traže formiranje prelazne vlade, radi kako oni navode organizovanja navodnih fer i slobodnih izbora. Ja se izvinjavam gledaocima, nadam se da me dobro čuju, trudim se da govorim najglasnije koliko mogu. Organizatori Demokratski front kazali su da će obezbjeđivati skup i time su preuzeli odgovornost za eventualne incidente. Ja mislim da već nije uslovno da se uključimo, odnosno da završimo ovo uključenje. Možete pogledati, kameru ću zamoliti da snimi, kameru snimi, Zorane snimi, molim te. Nije smo u prilici da završimo uključenje, izvinjenje, pokušali smo. Snimaj okolo. Ovo je strašno. Ne, vi ste strašni. Vi ste sramota. Oni to ne znaju, oni to ne znaju. A ovo ja znam, to ću ja.